Amecha Krofrum. Na wabeka ne story wo Mọ́borọ Asem adesua bebre wom. Adesua no na be ma bi area ba ku bi becha mu ene wo ye. Ena be ma bi a wo free London ba e be hia no no se na ni je ne ho pa nti wodo no. Obeware na ja boy no e call London back. To a friend na no no so ne na damfo no e di ho nkomo no wo ka kire ne se ja be ma hia no ni nti o mu di nkomo bibia afa ho a na nadamfo no ne nadam bra bi no mo sport bi o ko charge ne phone ho nti sem se wo sit dako o ko charge na nadamfo no e fa be ma ne number e free ne phone so e na o frɛ be ma no wo London wo ka chen se hwe na wo ma e chan na wo pese wo ware no me masema oguso e chen be ma ogu ma so se kraman ke kan ne ho asem gu ne mu ase ya fe de na be ma ne kura mpe ne mu ahye e ko wi ase onkote nadamfo yi ne be ma na hihye ho yi one bema na hihye hwa twempena na bema ne befa na ko London ena em se papers ni ade anye yi ena em se chan no so no so po manfo amane se han se me bema obeware me ne waje me etige no so se han wo se me sori wo se maji ukru emu akasa ne ade nyina no so se amane so ho adako o twa ne ho a wo tofo mu a onya high blood pressure hibi ena o tofo mu collapse ya ene na mane hunu ene na benedi eti waka ne story a kire yi adesua osu wanya free mu ne se de wo ben wo ene be ye wo to no kra ne bana wawo no no ta de tunifo se ya hweyi ankasa efise emu owuram se wan hwe yi a wan hwa na obi de osikan agyananka eti ono de ato no se de Mọ́borọ Asem ye obi asem no nkrofo ba so be ka wo mo de no eno no so ene wabeka ne de from Kumasi Krofrum dia osisi abre wonya stroke obugugu ho ye hia ne se obetimi agya na naso na obetimi asum twede amponyankopon obekwa asore o se wo hyanyame bo se ne hoto no a ode nipadie nyina beba afore e de ama twede amponyankopon na nyame de na ye bibi enti adesua wo no so nya ye no de ama wo nso wa adesua bi a se ye be fra wo na so beba studio ha no eye 050 943846 050 943846 050943846 ama cha be kan de menkwa bedwafo ho na menkwaje wo mu ho adwenja bedwafo memmakwa aba wo ya na ya mami ohire ne de ate asemu ai mante ne besi akwa wo se madi wadi wonso we de mbe konsie do ma yeti asemu ate nso asem we de abote o ben nke ya mmani so abirimi but the waka the second one de muda ho first one de kaya akwa de kodi owo na ya na ope owo snake no we enti okochi bi na eja oye o me se na poison na no den chenchena obewe e na ono an impusu no owe to we ya hye no sa afa de ne ho meti e no gira no onye akanni nti no ye nuanom tifindo fo ni bia say medi wadi wo so we de no ana de mbeko na se wa ya mana bruso mami ka tie fo se sabre ya ba live on Facebook Sompa 106.5 FM Accra ma dwinchira mo de beba na ye beken kan e wo ho e de ama mo nti ene ama a chance story no ena ye ba bedi ho enkomo ohinire wate ama wa kirem ba bi ye hya se de ba bi akoko wie e de adesua na wa personally wanya e de free ya bre na kwanka ma DJ de anwum we se hye mu onipa ho ye ho minie so onipa na jai samai onipei onyawo be ye hey onipa ho ye wo papa bi hey eriase azeba me se suro onipa na jai samai amiako yes me na wote ha se no mu ya ye be wo kora suro ye de nti ameka sa so obi pe wo ho information eye yenso and no be won and say enye Judas na Yesu man na won kan for no otu anu atiem ne sana ahene enye Peter na akoda ne busa na o se minim no opa Yesu nti ono ba de on de na ehu Judas de na ya adwembone eti we use ehu betimi am obi ayi wa ma e na adwembone betimi am obi ayi ba we de na danfo de ya adwembone enye Judas the oben wo was me can law professor yesem kire na kona wo tiri fie ona ye ne bone sometimes kronfo kra be ba ofie aba be wura e be wia wo akono wo fie ho no e na kire ne da wo ni fie ene bra wada na ma me fo we ntro bi ho krampo so na nya adwen bone
ebi won so ana nye suro enibre ebi won so anya enibre maako me ben wonti no wa kyerɛkyerɛ me won ema sa apamo ana sa bontin so ni bi pe ho information a obetimi de na ede kwan so agye sa wo ho info ni de free me ho enti sania yesi e Canada no yesi your secret is your power enokre wo hintasem eno ene wutumi ekita the moment how be bie wo ho ne ma so akere obi no what ton wutumi ne dia many pan enti na se de wo kan wo ne reme ne wo ya adwumi nchewa no esese wo so ne so de wo ka wo kokoɔ masam kire no ene obi an de ka ya kokoɔ masam kire no obi a wo kan kokoɔ masam kire na te se de wo de asie foma wakata so obi ante da obi o so ka kire no te se de wo hu frama ana fa baby a wo de I said dok na I see apampa so na suit ana body don ko bi enti maako ye nhwe ya hu ye wo nipa ho bible no kora boye kokko wo hwe Jeremia homa na ti dunso ho nchemu num no a wo se asem bi on pesa meka no ha se no wo se no menka obi a one no ho tumi paso okotwra asem ni mu anya Jeremia nko na eka obeka a kire opi se mfa wo ntu onipa so esa wo ye no me mako ene ye de ye ho amma nipa bi no mu a ye sanse oyemikunu oyemeyire ane bible no kura se oyire kura woda wo achi kura mpo no kokoa mu nsem no eyesusu bi esoma no fi se Samson ni tie ye ya beto hye no so eku ni nyina no eye Delilah ntia enti yesu enye se oya wo yire anase oyeminua anase oyemeyonko we dia okasa me nkura abere mu ayonkofo anase ayonkofo adam ne ntem no efiri ye nkura abere butwa ye fie a ekwan mu ana wo kɔ no ho once wono a pambese de woni ni dware no no na besere oto abobeka wa na firi wontomem woni mse quote na o mai ne eye Jeremiah chapter 17 verse 5 anam boss no was it this is what the Lord says curse is the one who trusts in man who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord Usa to hum beto honam so beto honam na wo fa ho ntu nyankopon so because onyankopon na sa woni ni che wo secret a enko ba bia woni de na oyini ye de nyame nim fa ye ho no e da bi ba wo so da so do ye wo se ye mojato da na yem kurampo na woni ye si nwi dodo agu ye tiri so no onyankopon nim ntia de be na nyankopon nim fa ye ho na de be mpon so onyankopon ntimi nya eto da bia na ye say without this person na me kunu nka me ho a na mintimi ntina na me yire nka me ho a mintimi mwabra na madam fo wese ono na aboa me ane nipa dasani na wo ye ne tise nyankopon no wo ba sa asisuru sa won ko na wo firi na yem ba ye de a nsa wo kwa won ko na wo beko enti asasi so especially ye ko school mu ani akosesa na fofo de akaretale ya wote se de so magnet ana se de kan stay bibi ato na de mu ana sha ato kwensim na wonim se ohene yire se wo ma nipa begina nyame gina bia ye wo gina bia bi wo ho a e nyame nko na e ma ne gina ho ye wo trust bi wo ho a ye de ma nyame nko a se wonim na wo ma nyame nipa begina ba bi se nyame gina nipa ntimi nye die nyame ba ye it you be disappointed won sabe wo fom on se we se da couple onya high blood pressure no da couple adwendwen na odi twahwe ye no ano no stroke no ano oda fom ontimi sorry ye so no akase sorry aye say won nante ana ontimi nye bi da bi wo da ho enti ya ka che obi ase won susu fa na ho nto adamfo so wo yiri hukunu adamfo anasa yonkugro nti abo akoto wa enye tire eya ment na fedi 40 na bia bible ne kan na nipa ne se ba ya ba hu se nipa me ne namui ni tiri mo no eyesum anasa ye han ye se etire we na nya boyfriend ya pa ma hwe enukre enka ba hu se yes nipa wo ne kwana wasum asem wo sum kire no enka ba kan da biti se kuro bi de ya se kejebi kan no ejebi sem nyina na ye bie so ama chance story mu oya because ade bi wo ha tu obi ya ni obi na timi survive eti wono de etu no weka so na say adam fopa na wafa wukunu be ma na kronye wukunu afi na no oba be ware na kwakeka ho asem a ende wona ka kira wo bi ya bate wo na nam kwan ya befa so aba so na ma na ya emu oya o mama Jeremiah mre mansa na apoma ba Jeremiah eja what de ye nua ba
ama echa wa ba be ka de akire from Kumasi Kurofrum de ato no ka mo se Facebook live Sompa 106.5 FM Accra David Mango de o mabo adwuma no school fees mu nyina se kwan bia so se e ba live Tommy sorry ya bamu mu jai bonsa ya fane bonsam suru ya frere Sompa ya fane bonsam suru Sompa e market ya pale sasa frere bonsam suru ene sa frere bonsam sabejene ya sa kitajene kitajene enti ya mu abejere ya ba na abejere jamu amu frere se woman na radio na teko ye hu nyina na ya aka no yesiesie betom smooth te mon kama koma ntomo yam ti se bia wo ho ana teko few minutes ye adwuma bi wo ho yesiesie na yegusu a na yenya gina ye naso pabne so a wa obebo wonsem ama ye eti ohenire memma Jeremiah yenia amecha dia ato no eno no Kumasi Kurofrum ne dia odi aba bedan ye wo Mọ́borọ Asem no so brem na apam beba na afia ma tie fon so ede wo mo de aba yo asemi de ya pa na mo mama fa kwenye so nkasa wo mo se ye ka nipa a ye de ye ho to no so nipa abonsam timi fo mo so ma mo be ye haw nipa adwumboni wo mo tirim badade ba ko se ye sa hye no so se eye nipa nso na nyame fa so ehira ye nipa papa eti ye hye no nso ena na sometimes is one ya say wo ti nipa na ye wo say emfa ho ntu obi as ye nka se fa ho ntu obi as but menyi obi ani da bi memma menye paranoid da bi ye wo nipa papa wo ho ene wo nipa bonini wo ho eti wo mpai bo esasa wo bom a ho da biara na say urade ma me destiny helpers enipa mo bebua me ama wo hyebre a wo de aso ame no hyebre mo aboafo beba mu ebi se yanka ni yi a wan hwa na wakoto nipa bi pa nyame asoma ne so wo meboa wo aye se bemma wako relationship mu ama oba bi dia wo nani ana oba wako relationship mu ama bemma bi dia wo nani wo se ame no biem nanso na bemma bi wo ho a wo bedo wo yi oba bi wo ho a wo bedo wo yi eti ye kan ni a balance no enye nipa nyina na enye ye woni papa papa wo ho ye woni pa nyame timi fa wo mo so e mo ye nhira ma wo enye woni pa abonsamfo wo mo so e be ye no me ma wo nti wo no wo ye nyame honhom a e be dia danse ne wo honhom na dia danse abom se a wo hene yire na ye kwampa no na we die ye kwambone enu na nipa bi ehia e se yanka ni ya wan hwa na ye obeboa wo no na wakwakoto na ansa tada bi nso kra woni obi esan a o spirit timi catch out woni ne talent spiritually no ne ntale enti enya wo second ho kra akose nipa kro no ho wotimi ko wura baabi se a da we mu dia I don't feel some ko mu bi enti ya ye spirit na na say ye honhom na etie mu no so tada bi ne etie a nyankopon kasa kire ye enti eno so betimi aboba pa Jeremiah yenkwe asem na na udi gina ye papa na yes sister no asem no emu ya emu hyehye pa eni se ade ba ko a picture ba ko na oka na asem na metwa o menu se obi a utimi koba pa afedi ontimi nko ontimi nko why start kwaka enti be dem bisam se enti no ye ejuma ontimi nye obede ni wedidi afei obedependi obi so ada nipa ne pe no be mani di obedi wose wo hyedem won ogu su won ogu ne nan na so na situation ntisa na asema yake me scripture bi David ka asem yo Psalm 41 verse 3 verse 9 41:9 Psalm 41:9 I see even my own close friend in whom I trusted who ate my bread has lifted up his heel against me and amplified and see betraying me mama senia o kan no ati akoko an say yeni enye obia na eye adamfo boni no ye papa for ho mi say mi onkrofo a genuinely no masem yo masem on from kra no mo ba na me wo types of bad friends me person tiefo na yen hye ne so we have good friends and we have bad friends but me kasa so me wo types of bad friend the first one is comfort friends someone did the pound fell me who fell only need to assure them cross hwe sofo no shoe hwe sofo no tie and I see in the time de yede mabanya me fie se me betie nyame asamo a sofo no shoe no tie kuta no but or distract you am oba konkonse ni wonyame fie pepe comfort friends I just say omo na ya mo ko school mo sin ko hwe na tare atete oba school ko ondidi wa fon ondidi comfort friends any asanso angry friends your son now for no oni obi enya asema
even though sa nipa ko ni wu issue bia o pese wo so obufu nipa no wo ni nipa no twemanso no o ka nipa no asem bone kire ebi na ya ama no they form angry friends and the last one may form backstabbers friends who are backstabbers they stab you at your back backstabbers omni wo sere obi ni obi bedi nkomo about abaye Jerry me pese nyame de atuma makoma so pese me boa ne pa na wo se nyame nsha nipa ne dane ne wa no afa ekire wo be boa Jerry o de ne so hwe na no kro bi ya de ma no ebi na tu o ma cha ho asem aye kan ebi na atuni etiefo nhyane nso pa sa microphone mu hu wo che exam na mu na wonim se me de ohine yire mame nipa ne bonsam gina ho a nipa hu se bonsam o nipa nipa boni no bonsam kura suro no bonsam kura timi kasa me se menye ba na kofo mai ebi apropopo sanya bonsam ketwa ne nipa no binom eti the master kura suro no nipa bi wo ho ne master kura he bonsam so nim say aduma bi wo ho apanyi ne kura say minti ma me fa so no akwa corporation I say odam sa na ko sia bonsam ti bebi osu eje bonsam na de no bi enye nko ati osu wura wo sa I say nya hwe o nipa ya de akura na ya de ahya na me esi nipa no amona na pele bone no kura backstabber friends backstabbers obefa wachi obestabio obi so wachi koto jai Jerry buano eyo ekire no afa ekire no afa fun no afre nipa no na we me say omu ye danger omu na betimi ama wo destiny helper nipa bi anyame asoma ne se o meboa wo no omu timi se sani pa na dwene o betimi di adwene bi akoto nipa wo dofo bi adwene wo hia wo bansa o pese wo ware no na obi aba gewe na so be ware o hena yire we na de wan hia wo di adwene bi abeto nipa ne timi ya wa huhu ma kasa ne wo nipa huhu fo mu kasa voices are yeti wo yetim na yetu ahunhum a yeni nhum ana nipa ahunhum fa wo mu ekasa it is sometimes we be kan sem bia kire wato tirimu a ya we yi because obetimi dia adwene bia tutima ma na chia ka wotu wo ne ukunu ati asomdwemu ka wo ne wo yire ati wasomdwem kopem se adamfo bi ba ka kire wo se mehun se ukunu enam soro ha eno ano no wo dia adwene bia ba betu tirimu sa adwene na ma ba ma na nka wo hu no kama anka woni ne nua samu ne tia sumdue mu no ena oba be ma ne ba ya ne wo mu na wase wo fie o dia dwene bia ba betuti mi twa no etibie na apomo somre ewie yayi mi wi a share amamu mi video bi on Facebook asem ye ya na de tia ne say papa no o skeni na ne video ni ba ya no na che say ni house help ekita draw strange mu de wo panin na ne yere efa papa ni chisa na papa ni kan book no kata papa ni no say surprise papa nkita drink on it has help no and on the other side of it and opia eduro nugu stream na we na security man ofio eba o pen ma meni man iska so osmo no akwese onko for say na ne okoye na afi okoye no na aka ma me no epeni ni kunu no mde do na gum dida no force ni so onum obenum ano se dabi mi onkomo bi empese me ka kire o so dabi numa sa no the drink ni si o force ni sa na we no say ono so surprise and of fair house help ni so ombra house help ni obi a oni ni ti wodi da dansa na all worry maame no enti help no ka kire house help ni say ni nua na house help ni maame yare o so wa di na ma specialist mo tua hospital be ni maame si an ho ye ena ni nua so wako bie shop amana ni nua so nye adwuma big shop obi no so ladies ne boss me dawase ena se nim fafa ali dawe no no na ka no yi fa no ba no se hwe ovisa no aye ready me do kwa brochi this time when me ma on kwa poko me ameka ho no inse no waka chen so the girl ni be kwa bro 2 years ago because on na tena no on na tena iye on na tena che ena get to assume papa de na re ni se so osu no tears of joy no aba the tears of joy osu afa de mami still na yin for so on drink no and a bro maybe so na be ni so drink so ma papa ni no
ekoya pre no say why ne boni na maame no ena ama odi eduro ego drink nim papa say ese woni me pa chi ansa na me ko right maame eno say maame no na wase na adwen o papa wakeka nsem so no na dadem wakeka nsem bi ache tini tie mu an say papa hwe na che say ba papa no so okita kuma pa esa say opamo ne yere no na oba ne no so made no so say be pam no ena papa no ka che say we di me hwan body na emu in a nutshell no wa so na we save me because aka ma kwan aka menum drink na ma edi o how ewie ya Matia say na Jeremiah woni madie ba kokora eya na ohene yire emu oye ne say omo ben wo na omo ben eti so omo frɛ obi eka ho asɛm kye nipa na mani pa ne gidi imagine say ben be ehia no pese wo ware wo na wunia frɛ no wo wunia wo frɛ ka say na so e sister panyin mini ne netia o mpra form yensa ebe na be ma ne obechie di me na ehunu no so anye di kwa adwun ba tanta because nipa ne ben say nipa we na so be fa na adwuma no ono wunia na frɛ wo ni ben ma obebia ni panyini wodi ni ben ma be kire wo fie ekobi ase ben ma ne ware ni nua ketwa yo ekobi ase ne ben ma ne ware ni nua ketwa yo eso panyini na de ne ba esi obeware ketwa no esi amenu kwan ka ma busu ni mu acheche enti esese ya hwe niema empaibo enti tintima wa ya bra bom na di bom twa ho hia adwembone wo mu tiri no ya me pom to mama yen media ohine ire da bia bihia nipa me empaibo ya ba ko se wade ma me hu adwene wo ni tiri mu because me hu adwene wo wuti ma me nto ntwini yo ba me hu kwa me fa so ne watena because me de me ntu nipa ntwene there is no way say meka se wo mato watwene da bibi wo mu amenya na mo me hu se wo ye nipa bonini eti me hu se wo ye nipa bonini de me wo ba bia me do ba fa na ba bia me fa ho fa enti esese ye ma empaibo editintiman pa apam brem na Jeremiah ma pom brem no o me kakakra nkyere ye mfa ama chan story you say enam say girl na ye ne best friend na we ye ne childhood friend inti no who say wo friend ye e ka kire be ma ne gidi wa je de won jin disen who say be ma ne gidi me ne na Akosua ta fe ye nkura bre ye kwada bre nia na ntia e say kura wa yi ato kura nya eti na wo ba ko pe no ne kura mi ni say eti say be ma ne media no gidi ye o gidi ye nso no say o so no wa be fa damfo eti ko wi ase no wa ba be hye apam ena ma chan story eti ye ni say wonya stroke gudem mame mame mo wa mo na tiefu etie ye mama hina yire nso wonu ma ehwe yen ye mo wa mabaso papa na production team no nso me ma wa mo thumbs up unim bibi mitio enkomo ye ko ye nyina no emua ne ye ba ko pe ene say se e nipa na ka ne ho asem kire be ma no ono na damfo ne childhood best na damfo no emfa ho ne se de osi di ne ho adanse ye amecha na di ne ho adanse kire be ma no woka kire se ne yonkon ne me ne Akosua tafre ni ye nyina ye tokwan ba ko enti se wo mo tokwan ba ko de a ene di obeka kire ni bi obeje di ade ba ko pe na menim ye wo bibi fa ayonko bi fa Kristo adamfo eno di your best friend so nya fa Kristo ayonko a wono wontie wa asem na wakoka kire obi there be ama nipa na ba betan wa na se wa ba bechi ananani aba bebreu ne dika no onya nware no de wo mu ye no kura no nyame anim no bone enye papa o se na be ma no wa London cheche na wa London afina no pese oba ye ho ade e ka ho bi na ne ato ni se nyame mu no o ma bibia ye French mu a se bibia ye kama bibia ye kama se stay clean set ye bia ye to kura nkan ye beye enye yie emfa enti obecha ma o ma de enhye ne so wie sesi a woti wesi nya mo bibia anha no onyi ya obia mfiri ne mu na onfa ne ho nto nyame so na ni beba ne ho so no wasora nante na nyame de wodes aye no no hunu a na ni bo na ni mo a obonso no mu na unim se de wodes ade ne ye na ne yese ne ba panyini afirim ti na man krofo kura susu se
de odi ya meche na otua ne soka akra no kra me penasa because akra no wo no na akra no so ye meba etimi de me we hye akra no ye na danfo na wa yesa no nyame do no odo emu de hia o nyame do no adamfo no ai nyame do no enti wo twe na adwensi bibi so nti na o ma de esiye ni siye na ma nani ada ho se de nani beda ho na da achi ono anso kra be de obofo abo ho da wura chese do yonko se waawo the hotel ending no we are here no wo oni aheman oni heaven ba bi owo no nso kra nu ho na nso se be no obesan apa ne ho achi aba beka no eno ne ase eno ne dadwene enye ni se wate se bia ma chan bubugu dem eti nyame bo ade no wode hye nipa nsa eno kre onya gidie ma nipa sa abre no hwede nipa de ye nyame nyame kra mpo ye disappointed se nyame wu na ye yi a nka nipa ma ni wui ka ye beku no ai enti the word adam for hwene ye pa adam asefo ai adam say madam for adam oh on fa nkosi aga adam for nemom se woya wogefo ana o kristo fo de a oh when there wasai kura obeyi say yesu obabibie mu ode aprate ya say no ene ofa ye ne yi enti se oyobi a no odo no a nka ne mfonso a waye nyina wokata so ekura abo ho ban de ma no ti se ne ye wurade ye die yi sa pepe ne ma de wahu bi enya sa so okata ye so emu abofuno ya sa mo ne yesu abotre de ya eti na ye no pese ye nye nuanom so ho abotre no go na abotre no ano odin ye ma ye de wo na ni nyina wonya ye nyame nka mecha ho na bra mudi nkomo no wie na onse me sori pie kakra ko bi bai na obi se ne number ne ya yemfa ntodwa ama cha number no yemfa ntodwa ena efe wo mo e wa ma no ne no nso se enye du se ye bie phone lines na to mu a ya na wo mo na ba be kaponachi okay omunye mu ombe wura pa enso ombe bo no na network na aye busy ta connect man for na kantamantofo atia boso o maje afa enti eno nso ho asem no no enti wo be bibia anto nyame so ye be ma ama line say ye momoa na wa me ye hu ya confirm ma ye ho hene yire na ye hu say ye momoa o say ye momo wie anti say ene fatuja make me the atuja 0530 yeah 97 63 99 0530 97 6399 make and the chat to 0530 97 6399 nese momo number obi abetimi de kakra koma no na yensusu ye beye ya famu de e de aboa no concerning say because 21st delegate so enye yes stroke so eya na nye siatica nko na Facebook live ma dwenche ni bia ba oyibo wote enche mametifo abam emta brochefo no Ghana fo nyam pese mo ba 0260 196064 0260196064 and 0260196065 Tiapambre 0260196065 na ayekama enti moma memfa mo number no entudwa mo lines ye de ye adwuma no 0260196064 0260196064 and 0260196065 yenua oyibo boaten wo se atwema na ebehi ene wo share live wo so enjoy show no ne de no ena efuasu edu Facebook live wo se o se wo mu ye close nipa ne ben wonti o kan ho asema obi agidi nana hema asante wo se very true papa J kura kan efuasu edu wa chem say really admire your resilience to bring us the needed in this season wo se de ehia na wo de breast abre nana amwako jampa wo se great show piaga wo se good afternoon Akosua decency or see in fact this story na ye cha na ma cha story no or see a very painful pa wunyame emrem ma no na osade ba ye se wo fa akonya iso no wa chia na yere me de onya de greetings fa wo yere ho de amaking kan ya wo yere no nko ade me de me promote aware edi sa wo de fa wo yere nko ade a na ye jai me die mu a wo se na yere Ali Nafisa Accra nyame che na wo eti we de Ali Nafisa ukunu decency eno de enchiade ma wo Facebook live no
eti lines ye de be ye adwuma no na matimi aba mu no 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 0260196065 and 0260196064 0260196064 na yenua sister Amaecha Kumasi Krofrom nsem ode eba ya desu ewo mu ne de wo awonso wasua no na wo de aba na yenyina ya share your lessons na mema ma ohine yire fa number no etudwa na omo pese omo eboa no no na omo so sister Amaecha omo etimi aboa na ntentem yo number ne 0530 97 63 99 0530 97 6399 enti wa onye sure no wa frɛ no ahwɛ sɛ no na wa ye ba number no no hello mami patro frau sɛ be oba pa ne frau sɛ Uta chama frau sister fu am frɛ me de yo sister fia ye tie o yo ma sama mo kan de amama fa afutu pa wo mu sɛ wi ase onye ni pani Trabe be so kwan na for the fast ya or the deal better many feelings ma nyame na ye se what oba be na won nya na pepes no afa na nko ti tade ye wo sukuru mu sa na de wo wi akro nti ni nya bia no o kan komanto ne yem na bipi no nyame nti be finish so madam master yenso yeda sipi yeda sipa emu oya papa se woni da so be hwere just one day ena madam fonti emu oya fin Sarah o say e true papa ono so ne de a wo de fa Facebook live a ono so e de amaye eno no e fa de ba so na hima asantewa eno ono so papa J em say Jeremiah very true wie me de na me de akwa ye ma mpanyine dada ma me fa we hello me ba che from say hello we need Moses yo Moses ye ma wakwa babiem yo ma hanso ye di wutum ye tie o ma we die we nie ba ya semi me ya papa say nipa den see me no no crow but they be am come and say we don't just make friends, we choose friends. Yeah, we don't just make friends. And I will say you're very careful. Friends are only very inquisitive. Na ufiri na eba na ye den se be ma bia ba na wo mo tabu se bisa se da bia nye wo na abeka ho but wo leo na wo waka bibi no wo hu when you pay no home flow, when you pay caring, no, you're very careful. No, you're very, very careful. A son say, a beer to me that the church ticket, madam, for calling me, say, oh, about one. My one day, chairman, so madam, to me, string a child say, often I sing Naman, said, no, you see where you say, frog, fully right on God. Often I sing Naman, and Yami, meeting us, man. Only dear, not in front of Mungi Berman says in Finocum. Yamia Semuquan on Fantunocum, says Yami, Obitima, the being what the Bruno Goponso. Yamiti, so often a ring and sing Yamin. Yami, the money knife, of course, Yankopon, you pass straight passing in our own time. Can a memorial, we said, move not you. Also, never so Bitima. Often a ring and sing a cotton. Now, money will be a larger money. Now, you're saying you're very careful, oh, Nippon, and Nippon. Mati Mesia da sepa Moses enti esafa wa kwanhye ye ho wansa na fa wo to neso na ono na abeye na ono na abeye obi aba hello mami na ye fa wo say me pastor brother Frank. Oh, brother nie here. Brother Frank free here. Me pastor me pastor Simon. Yo, brother Frank here too.
Me pacho ni wo sokmani dia. Namla tipa no so wo hoyi sa o ya sokmani pa. E da pro me de number de ma na mutima yi ba ti no de kan hawo. Mate. Ene Mate, eya na ye befa wo number na ne afrew na ye tie so for maame na asem no na ono nso so wobeka ne de ne ye tie ye da sipi. Yo. Na ohene na mensa jebi Facebook live was good afternoon family. Fantastic program. Keep it up. Monko so anti Akosua wona wodom. Na echa ye osi kafra wate. Echa oyi akwan kafra. Na nipa nyo nyame nka wo ho wate. Na nyame emmoa wo. Na nyame enhya wo din. Na onka wo ho. 0260 196064 0260 196064 0260 196065 0260 196065 na yenu aba konso so ede a wono nso so ede aba ena wono nso e kire mu se good afternoon Akosua we nso eye good show pa yemfa de waba hello. 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 Hey. Me bache your friend say. Bache your friend me. Kwabena. Oh, na nanke yenya young minds ni bi. Oh. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me bache your friend say. Bache me Jessica me Kasafi Madina. Jessica yetie o. Basho me atu ye mami e bi atu mi do oh you asu mama obi anji yonko di da because the yonko be tinayo ni oni ne bonko siata freno ye nkola dem friend bi dey same to pepe ne mami o aka me yawo but me de Mr. Radia so say me de man fa nye me dachin bi amana so somebody di amba me so the radia so the wire man no nti me catch me ma me so onye na adwini na free sa nyema ne so no fa na ho hye radi na nyame be ko ne ko ma no mate mate ye da se pa aw wose ene yamana kai ne yaw yamana kai ne su sorry ni bi wo ha wutia na ama wakọ achi ebi ato pen enti ne se bra Mọ́borọ Asem so na nso be ka wo de na obi nsua de na yemfa ya na mo nsisiye na de oben wo na wunim no enye ni nyina na yefa ne kaje bi wo kan na waje bi na wodi bi asie eti 050 94 38463 na ne number obetimi afre ebra won so pesa obeka won story e wo Mọ́borọ Asem so 050 94 38463 na onso wodem nemom studio lines ne yede ye adwuma na obetimi afre na obeba dwumadi yi so no ene ye 0260 196064 Mọ́borọ Asem ye obi asem 0260 196064 ena 0260 196065 na wodi abayenua asiedu dia wodi aba osi Akosua me adma wo papa pa we eye Facebook live na ne ye ebre ye hia yimu a wo ye no eboa papa ai no nso so ebetimi aboa ye na yenya adesua bebre edi afiri mu ohine yire emse kwantinti bia kopie kotia Bojebo nso de ne di aba Bojebo Ventures owon kranza ono so Sompa de esini na so wonti no obanyi ya chia ya da so ono so say good afternoon madam Akosua I greet you ya je onso so na emse dome hanso ya say enterprise Zion Enterprise so we bie ni puha nyame ya do ekosi fiada na ye betoa no ho we bie ni puha e wo dome market but odru ba bi na obi bie Sompa puha ka kire ye ka kire ni emesra nipa no de we bie ni puha no ahimfie o nam dome friends CFC inside ha say no mo for senate ho no yade a baby wo free ta no road na ya tare ne kosi
baby a wonya kakra na dan 1-2 no ma me bi ye aduane wa frɛ na hemfie ono so da bia na fidie da Sompa one ne ma ne nyina ye chia wo mu na ye production line nso no ye line bi so obetimi dia ye o marketing enquiries sure enti se bia opese obeye announcement funo announcement social announcement opese obeye advert na upo bia frɛ no a sa line ya wo fra apam obeserve o kama 050 94384683 05 bia pese wo hu ye prices no ye rate card any bibia wo frɛ ye production la pese wo badwumadi no nso a 050 94384683 sorry bi mu ye program mo pese mo ye announcement in sorry equal who non governmental organizations mo pese mo ye wo packages ahodo bebre aye de eboa mo eno betimi afre 050 94384683 050 94384683 ofra rate card ni adi nyina pam betimi a kire wo ni nyina no cars apostle se odihie bi ato ayenga so obingu aso obi ato aye no won kai bo no e be ya mo kama se na watch the deal say na watch the deal you so na o ya you from so pese ya announcement ade pa bi anya de bone nko a ade pa nyina ya wo ye bia wo pese tu nsa frɛ sponsorship ni nyina wo ti de ba Emma bi so pese a grant interview ma wo koya do ye bi wo pese a grant wo ba ha se ne grant interview no so ne bo ne da form ye be ye na mansan nyina esansa fa de o de kire be fa Sompa so ye ma mansan nyina ene sorry ni eku ahodo nso so ye nhyiamu na mo pese mo bo hu dawura mo mfamra eku bi a mo kohia eno nso mo mfamra ye bie ya prono ye wo packages ahodo a ya hyehyede ama mo be boa wadwuma no ama wadwuma no nso agira na so na ye kan ebra ye unveil Sompa no say free sabre 1 year no ye wo 1 year promotion bi a ye ebi wa be announcement ye bi e de chow and ebi wo nso so wo be ye advert for 3 months na 1 month promotion no so na the window no are open crofo take advantage it also be take advantage mema ne mo hu crofo so radio station de omo board dey wo ba se de wo sika city bi e be gine ye bibi de amount ye be hyehye de ye be boa no ye de amount na wo so wetimi agina wo na Sompa a big station a trending station nanso no ye san so dwene advertisers ho ye dwene mo ho it is a wo ba na oni ye be ye adwuma na odontum abebo ye de no a na enima pa ekoso no so ebi etimi ason so eti we de ohene yire ye se kwantinti bia kopie kotia ene ye tie omanfo adwenkyere ye nua ama echa nso e de ne de e bai wasi me twato wie ocha nyame ya adoma ye beto aso wie nsem ye beto aso de afiri ho akobabi fufuro wie ene ye gina danfo so pini wo ma wose wo mu so eto da bia na wo mu ayi wo mu ho sa abonsanfo bi adane wo mu ho ayonkofo okwan bi so aba ya akwan mu no de nyankopon ka kire wo mu de wo mu so ese wo mu hwe wo mu ho ye ene enema foforo bi e wo ye nua ba ya sem no ocha me ya adoma ye besa ato na nkomo twetwe no so ocha me ya adoma ohene yire betena se be ba beta na chi wa ha enti ohene yire tena se ya wo besa ato asa nkomo no so na ye nua Uncle Joe Fante Uncle Joe Fante Newtown Uncle Joe no was him enjoying the show pa e wo Fibo Ventures SAT branch Kumase ene se ne wo sha wo share Facebook or Uncle Joe Fante Newtown ni ehu agoro e be ko bia odi echi mo Uncle Joe Fante Newtown ye da se pa se wutie yen e wo SAT branch e wo Kumase na waso ye mu na wo mfa ye nia brokra eti ohene yire force ma etwato na Jeremia mfa ne de mra ne yen sorry so ma me ni nyina ne safa ahoto awrade so fa awrade yonko e na betimi aboa wa ma onkwa na aware e wa abra ho ma asem yo Jeremia won so fa de bre ye be ka che yenya ba na ne se on fa no ho to awrade so na afenu senia opese onya hodin a okoso nyame no on di nyame ni saa no fa nse ni trim se nyame yo wanyo o nyame whether God does it or not he is still God sana nyame pe on ka che nyame se urade boa me God help me na nyame so be boa no urade boa me eno anu no urade boa me na Jeremiah de ma ye ena me de masem na me kan na no ana me di wie me mo aso te se ye woni papa pa woni pa bone da bia wo sori da bia mpa bobu ha me ka